Yes, abakurikiranye ikiganiro Street Beat cy'uyu munsi, uyu munsi twabazaniye umusore usanzwe umenyereye cyane cyane ku ma social media y'u Rwamagana. Araje aratwibwira atubwire n'uburyo akora akazi kiwe agakorera kuri social media. Bite musore? ubundi ubusanzwe nitwa Kizimana Emmanuel. Gusa izina ry'akazi nitwa Mr. Gatogo, abafanizi bagiye baranze. Guturuka mu itsinda rya Anti-Bright. Hano makaraga. Witwa ngo groupe yitwa iki? Abafana baranze. Njye nitwa Mr. Gatogo. Ni umusore ukina comedy. Guturuka muri Anti-Bright. Gusa ubona Bright iri mahanga. Ubona irimo. Birimo urumva, ariko iyo tugeze mu kazi abafana barabizi. Yes, uyu munsi rero twagutumiye mu kiganiro Street Beat kugira ngo tuze kuganira akazi kawe ugakora. Ese Anti-Bright, Mr. Gatogo bihurira hehe, bimeze bite? Ibyo zina ari ahantu bihurira ubwabyo. Anti-Bright bifite ahantu, bifite icyo bisobanuye. Ari anti hari na bright. Mr. Gatogo nabyo bifite icyo bisobanuye, ni izina ry'akazi. So urumva nkawe ushaka kuba ufite izina ry'uperezida runaka ukoresha, nayo nanjye tukinyoresha. Twebwe ubundi turi abasore bimwe n'ikosa nakoze usibye no kwagira ikibazo nawe urabizi, umusore ko turi kumwe we none bamwita Mr. Machuri. Baramuzi afana barabizi kandi nawe urabizi no. Okay, noneho tubwire uburyo ukora akazi kawe kuko ngewe njya kukumenya nakumenyeye kuri Facebook. Sibyo none ndibaza ko Anti-Bright nshaka mu mujyi wa Kigali ndaheba, nshaka cyangwa ubu ndaheba, baza kumbwira ngo n'uwivamo. Anyway, urumva uburyo dukora akazi twebwe, social media yose tubasha kuyikoresha aho igikorera. So kuri FB niho twari tugikoresha kuko ariho hantu twabonaga aba friends benshi, inshuti, abafans bahari. Urumva, ariko no ku ma YouTube hari amashow amwe namwe maze kugerayo, hari ibibazo twagiye tugira na runaka nka groupe, ariko ibyo nabyo byarakemutse ubu twaje ibiganiro twabitangira. Ngaduye nk'akantu kamwe ubundi dusoze ikiganiro, akantu kamwe gato kuko nimba usanzwe uri umuntu usetsa nkabona kubwi ntabwo utunguye. Eshanu usetse oya ntusetse, tubwira akantu kamwe gaseke. rimwe umusazi twagiye gusura. Umusazi yafashe umuntu waguye mu mazi amukuramo, amaze kumukuramo amugenzeza ku musozi, kamera zarabifata, aragenda amutereka ahantu kamera ntizafata aho yamujyanye. Baje kureba basanga wa muntu yatabaye yapfuye. Baranje bati okay, ubwo noneho wowe wakoze ubutabazi nubwo twagize ibyago umuntu agapfa. Umuntu watabaye wakoze neza wakiza, ariko umuntu watabaye yaje kugwa mu mazi, yaje kugwa mu mbabura muzika, twasanze ari muzika yapfuye. Ati hangari gusa wakoze neza watabaye, wamukije amazi ariko twasanze yaguye muzika. Umusazi ubwo mubwira akari muzima agiye kwasubiza ati yo Timoga yapfuye. Ati nyine nje namukuye mu mazi mbona yatose mujyana mu ziko kugira ngo yumuke. Ntabwo nzi ko ari muke. Ariko nakantu gatuma mbaye abafani zo baraye. Ese n'iki twasoza ubwira abakurikirana ikiganiro cy'iki ikintu bagiye kwitegamo, ikintu ugiye kubaha? Abafana baratuzi Anti-Bright ni ibikorwa. Turabashishikariza ko abantu bose badukurikira n'abantu bakora subscribe ku biganiro byose dufite. Turabashishikariza ko badukurikirana kuko tugiye kongera imbaraga zo gukora kuko n'ubundi barabyisaba. Uvuga ngo bitegure ibyo dusabye byose, baduhe ibitekerezo kuko turabakeneye kandi baduhe n'inkunga. Yes, murakoze cyane abakurikiranye Focus TV uyu munsi mu kiganiro Street Beat. Uwo mwari muri kumwe ni Edi Ruta nk'uko bisanzwe. Tenta